Nigo rachikumira na inche evalimo au nigo trachigo kumanya bunagenderete wateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu. Spexels Opticians abubale clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabarabo korali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na buku bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Mana sana mwanche mulebeta seni kia Ndizi TV no basemere kwanu na kwabere kugotwara sabato erengi ya kegima na boigo kwego kelia emerobelio emegeta seni kia Ndizi TV na biro bindene ndengo kwaligania SMS ya mangana maya elindengo manye na yabereka gokolekana kurwa chingongo chansi inyachense astinse motisi mitandao asensemo ya Facebook na bogotonyora wetra Ndizi TV News Digital na bega media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moye website na bakotonya gwetera www.ndizitv.net iritrane Fridah Kerubo ngo kwaligani bene elinde ngomanye goika omoelia chinga kitoroche chiskuru kigendete kwerobelia ase okoigora maga y'omutumukomo keigo nigo abayiboli babere bakoboli gwagokora emirobeli mekirano ne chiskuru asoko nekibna abana babo mbaligo kigosiraliwa asengencho ye school fees no nyamagega yogokonga kubugima nabayigo omorayi bwense Dr. William Ruto nigarulege kulege tindi asebali bakonerelia abalemi anamono asense meli ya mabere nabayigo nigo mukonyi bomorayi bwense aberega kubolia abarayi bonsi kubwaterana nabayigo kwene kyango sira bale ebyombe anamono asense meli ya cooperative mubasokano wepara nigo bagokwene kigwa asense mo ya Londian asego kirabona igabantu emeronge 5 na 5 babiri bagosiria obuguma bwabo nabayigo abande hotkirwa chingoma chintindi manchu muri Toska tonyegera ngwira nanda segekeke Kerubo elinde ngomanye amange. Manchu muri yango kwaligani bene elinde ngomanye asenchera yo bwenge gingo chaka Amayia yebirebigani ngo chakira county ya Nyamira asengo kumanya bunanigo chiskuru kigendete kwerobelia ase okoigorwa boya magega yo mutimuko mokeigo kolende nigo abayiboli babere bakoboli gukora emerobeli emekirano asokwa nekibuna abana babo mbaligo chigoseliwa asengencho ye school fees waigo nigo abaorokigwa babere bakoboli
gwa kubaigwira abana babo abaibuli babo ase eng'encho yokoenekia chimbwa chingia chinga kibago chikuigora chiskuru anigo abakagokwanwa n'omubasia David Ombori naboigo omugaka w'ekanisa ya SDA Joel Onyancha. Nari gukwana karengana abaibuli badi bashya abana abarimu badi bashya abana abagambi baito badi bashya abana n'abarandi kanisa jadi bashya abana so chinseme cyose igotoro komeka abana baito buya tubatenga kibakomenya buya iriegere barosubuguma bwabo tagutiga abana bachake gutara bagenda mairi amairi esi bachi bagotebina amairi bachieta sigitonya n'abaiseke Gusii n'abamura utamanyitia amairi ayo turi kubwati kwa manyasa ase omwana ale abana bakireka baumurubeli nga kibako bapaka bakole buna baira ali esukuru emirubeli yesukuru ekwantu abakotema gotegerera bonare kwandi bashya bayiburi nga totugo mwana abereka nga nesukuru visyo tabwati nabora hangito kwati rero mambi to kutakuboru igoiro mwana ombaka sukuru musabera libaga nabeseri obwatenge kona korwa egara bana koragerera tukanyire engakia mangana kabagoronge n'ebintu mbyo Kotigana nayo mwanchi omulieria na gosika butuni gongo komanya buna nigo abarai aba bagwikirana asensemo ya KCC meomochi o Nairobi ase ogochengera litko ria ushirika gati yabo no murai bwense Dr. William Ruto oyo bakakorwa egekulegetindi gochia ase bali bakunereria abalimi anamono asensemo ya balimi betugo okwana nigo abagakwenike buna nigara chikobweterana na abarai ase chi county naboigogo kinia obonchereria anene mono asokweneke buna obereka goikerania omorobelio ye o bottom up boigo nigo abolia abalimi goso ase ebyombe asingencho yokweneke buna ngo igendereria bale soko tunajenga katika kila constituency ama sub county. Tunataka hiyo soko iwe mahali ambayo nyinyi kama watu mnayoendesha cooperative, those markets in every sub county and the county aggregation and industrial park in every county should be managed by cooperatives. Nyinyi ndio mtazisimamia kwa sababu ile biashara inaendelea pale, kama ni ya avocado, kama ni ya chai, kama ni ya kahawa, kama ni ya mchele. Hiyo biashara yote ambayo inaendelea pale ya mazao yenu, nyinyi ndio mtakuwa mstari ya mbele kuhakikisha ya kwamba wale watu ambao wanatusumbua kama brokers na makatel na wale wengine, hakuna haja sasa ya kwenda kuwasumbua wakulima. Tunawaambia tukutane sokoni ndio tupige bei na nyinyi tukiwa pamoja. Singa kicho boigo mokonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua nigo abakagoikerana ase omuyegoyo asa bagakwiraniria mono gochia ase omurai bwense ase ganga yaye yokorosia uchumi ya Kenya. Boigo nigo aenekebuna nigo abangi babere bakwegendereria na boigo gwekinia gwetera ebyombe anomono ase nsemeli ye cooperative ase ali eira gochigosira abarai na boigo kwenekia obokoreri obuya boigo nigo abagakweneke buna nigo amaraga Amayia arachikobekwa asensemo ye cooperative lekwenekia obokoreri obuya. Your Excellency, we are always happy to accompany you in your various undertakings as you strive to restore the economy of this country and improve the lives of our people. Your Excellency, the cooperative movement in Kenya is a success story, and it is a movement that harnessed the first government after we got independence and has taken Kenya so far. We note with a lot of pride the successes of the various circles, the Harambee Circle, the Afya Circle, the Mwalimu Circle, 2NK Circle, and all circles that have succeeded. Your Excellency, we were doing very well until sometimes in the 80s, when the people in charge of the cooperative movement allowed the splitting of big cooperative movements into small and economical units. And that is where the rain began beating us, especially in the coffee cooperative societies. Your Excellency, with your Minister for Cooperatives and members of the National Assembly, we are working on amendments to the Cooperative Act to align it with the President of Kenya
and to strengthen the cooperative movement to be in a position to serve the people of Kenya. Umubasokano bw'epara gwenekigwa asensemo ya Londian asabanto gwetania 55 basiria obugima bwabo n'abandi gutigerwa chinkoma chintindi abantu 30 nigo baba gwikigwa asenyagitari ya Kericho na boigo elia ya Nakuru level 5 chinga kibagendete konyora obogwenia. Manchu mulieria nigo tokurua engora yetu ya bene ase ya mate ase bali baba gusiria obugima bwabo na boigo bali bagendete kwenyorera obogwenia nigo tokubaganiria okugwena kwa bwango kondo manchu mulieria chinga kecho boigo nigo abarai abo baba guikirana ase ensemeyo gati yabo omwaziri bobosombi Kipchumba Murkomen okwana kurwa chinsemecho niga bakagotukuterale chinkwana cyaba Kenya asokomochia ewizara yobosombi kubwatikana n'umubasokano yo asikulinde abaga kweneke bunanigo ubutukibora kigokorekana ase okweneke akeli kyabage kuirera umubasokano obwepara boigo nigo aboli abantu gosira asensemo yewizara yobosombi anamono bali bagendete gukora oboncherere bwabo ase epara ensemo. No Kenyans, and I have had a lot of them saying that our ministry should have averted such accident. We will do the investigation and thorough investigations to know what caused the accident. We will do a very thorough investigations, and once we do so, we will take the necessary action. But we need our support. That soon when you hear us banning and tell Kenya we ban people from operating from all the road reserves, of course we'll give people due notice. But if you hear us tell the road agency, and especially Kenya National Highway Authority, to reclaim its road reserve and to make sure that nobody is operating immediately under the road, also let us receive your support. Because if we receive support of the people of Kenya, we will avert this situation. This is not a normal road accident. You know, this is not the kind of normal road accident where you say the matatu was unroadworthy, the police allowed unroadworthy vehicle to pass, or, you know, as people say, the car, you know, somebody was bribed, that's why enforcement was not done. This is not that kind of a normal kind of an accident. This is actually a disaster that has occurred as a result of an accident that perhaps could not have been too catastrophic. Habara ikorwa sobomo bwa Kenya Kwanza nigo bamuchiri omuraibikia kiama ODM Raila Odinga asokubolia abakenya korobekana nabo igo kubakania gwakana ebango anene magega ye bili echibesa wetigwa okwana abara yabo nigo babolire abakenya gosira omuraibense anene asemerobeli yaye emia yokorosia uchumi ya Kenya. Nikashangaa naona kiongozi moja ameita watu waandamane pale Kamukoji. After kuandamana anaongea mengi ati anasema Wakenya wasusie kulipa kodi, na akasema Wakenya ati watembee kwa kazi ndio nchi ya Kenya isichukue ushuru. Lakini ya kushangaza vile alisema maneno mingi hapo ya watu kutembea kwa kazi, yeye kutoka kwa jukwaa akaingia gari kubwa hapo fuel gazela, na mimi nikashangaa, why is he preaching water and drinking wine? Na tunataka Wakenya wote na haswa viongozi waadimike. Wezi ita Wakenya waambie wao watembee kwa kazi, na wewe mwenyewe unasema hayo. Wewe mwenyewe ukitoka kwa jukwaa unaingia kwa gari ambayo ushuru inalipwa na serikali, ambayo wafanyikazi wanalipwa na serikali, ambayo ni ushuru ya Wakenya. Wewe mwenye fitina, koma. Koma kabisa na ukome. Porojo ambayo haina maana, epukana nayo. Sisi tulikaa na ndugu yangu Weta, tukazungumuza
tukasema masikio yetu yako kule chini, yanasikiza vibrations za Wakenya, na tukaamua kwamba tutatingiza taifa letu na tukabadilisha barabara ya Kenya. Tukasema tunaunga William Samoei Ruto mkono na tukasimama imara. Omukagerwa bwoboibi bwebituma ase ensemo ya Kakamega nigo aitwa goika ogokwana bamenyi bensemeyo aniga kolekana ase kenyoro ya Shavakala ase bunge ya Malava magayo mukageru yo konyoraga kuiba ebituma ase omugondo oyomo kolengana nabamenyi bensemeyo oyo ngati yabasali ababeire bagochanda abamenyi bensemeyo asikolende babolire abasaye kweligeria nonya ebinto byakongire. Leo tumeamka kwa ghadhabu ya wananchi ambao wamechukua sheria mkononi na wakaamua kuua mmoja wa vijana ambao wanashukiwa kuwa wezi. So ni jambo la kusikitisha, lakini ni mambo ambayo tumezungumzia muda mrefu awali uliopita, na tumekuwa katika misururu ya kuonya vijana wafanye kazi ya halali, wasiingilie mambo ya wizi wala kufanya mambo mengine ambayo yatahatarisha maisha yao. Jana wadogo sana. Hiyo manyole yenyu hiyo kwa vichwa yenye mnanyonyoa vitu mbaya kwa vichwa. Muende mnyoe vichwa, mtengeneze kichwa kama yangu. Na mchukue chembe, muende wapi? Kwa shamba. Sisi hatupendi hapa maneno ya Shavakala. Tuesday 15 tuliwapa mtu mwingine. Mwizi wa kuku. Leo huu tumeua mwingine. Mwizi wa mahindi. Mtoto miaka 18 kurudi chini anatumika na mtu watuka kwenda kwa poma ya mtu kuipa vitu alafu amletea anunue. Ni maajabu sana. Nimefuatilia paka Serikali enene kubwaterana serikali ya kaunti ya Kilifi nigo batwara egikaro kya Bwango ase okumulikera engana yemibaga ase nsemo ya ADC. Mugavana wa kaunti eyo Gideon Mungaro no mukomishona wa kaunti eyo Josephat Bigot nigo baba kwenekelia abamenyi bensemeyo buna omurobelyo yotogo chigokuna endemero yabo kulende nigo orachi kubakonya. Maswala ga ardhi. Raisi wakati akifanya kampeni katika manifesto yake alisema vizuri kwamba sisi wakazi wa Kenya yeye atanunua ekari 1,000,000 ili kila mtu ambaye ana shida akaweze kupata ardhi, ambaye hana ardhi akaweze kuwa mmiliki wa ardhi. Na hiyo iko katika manifesto yake kama vile mambo ya housing, na wakati huo akianza hivyo ndio atafanya. Masuala ya kupata waiver kwa mashamba yetu, especially sisi watu wa pwani, ni jambo ambalo nataka niwahakikishie. Siku wakija hapa, huyu gavana na ministry yake na department yake ya ardhi atakuwa ametuorodhoshea zile ardhi zote ambazo wakazi hawameshindwa kulipa zile arrears, na atatupea, na mimi nitahakikisha nimempea rais, ili siku akija hapa Kilifi atangaze kwamba amepeana waiver kwa mashamba yote kwa ujumla ambayo atakuwa ameorodheshwa na gavana na ofisi yake ya ardhi hapa Kilifi. Mambo ya adu DCC ameongea. Mambo county commissioner. Mambo ya adu tumeunda kamati ambayo MCA atakuwa ndani, sub county administrator, ward administrator, DCC, machifu na wazee. Tuangalie hii mipaka yote ya adu ya ADC ili rais aambiwe ukweli wa mambo. Unajua kuna watu wakiambiwa na rais huko adu ni ADC, hawa nasema ndio saa. Hakuna ndio saa. Tutamwambia rais hapa kumejaa watu. Kule ambako hakuna ni ADC, afanye maendeleo ya ADC. Kule
Mwanchi omurigereria kurwa soroboti oruni onaikire omoeri obwa mang'ana maya asibire biga kolinde toskato nyegera ekoraga ensa eyemo ayona mange ningo yaletere asenchera yobwikiranu kolinde nyora asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabagotonyora wetera Ndizi TV News Digital nabaga asensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonya wetera www.ndizitv.net Magach kamera soko ene kibuna ebichana boigo eliogire gukira sole asenchera ya bene nere petronira mukira elietariane Fridah Kerubo twara oburigereria borobia.